Assalamu alaikum, hurmatli do'stlar. Mana bu yog'inda Bozorqo'rg'on shahri. Qaranqir suvining bu yoq bet O'rtasay degan ayыл men o'tkanda tartqam. Svetteri yo'q, jarımın, je mektebi yo'q, je köpürösü yo'q. Mana elleri olsa mına intip qiynalib geçişip bala chaqasi shunday tirikchilik. Bu ayıldı men o'tkanda ele tartib kelgem. Hakim Murunqi hakim ömüründe bir jolu kavar aldı şu ayıldan. Hazır hakim kavar aldı almadı men bilbeyim. Daha gelip tart dediler, menin mümkünçülügüm bolup atat. Muna baykuştарды karasаңар ушинтип geçip alıp ketsem ne olur, kim жооп берет? Tetik ak köynekçen gelin tiyagынан öte albay yani akırı şul geçүүгө geldi. Bul jagı Bozorqo'rg'on şahrı. Bul özü O'rtasay ayılı 3000'den aşık tütün jaşayt eken. Bozorqo'rg'on şahrına karayt. Hiç kanday infrastruktura yok. Ушинтип элдери кыйналып өтүп жүрүшөt. Бул Караүңкүр суусу, Тентексай деп коебуз. Ушул Тентексайда ушинтип адамдар кыйналып жашап атышат. Тигилер өтө албай койду. Ошо достор, ушундай тиричилик Бозорқо'рг'онда. Бозорқо'рг'ондун акими, шаардын мэри, депутаттар, бийлер, кыйындар, аткаминерлер кичине элдин тагдырын дагы ойлоп койсоңор, мынтип кыйналып жүрүшөт элдер.